米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。米鲁鲁的利莫奥努嘎瓦斯，遵行上主的诫命。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚的苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话，以利莫奥多罗布罗阿兹方18古沙法阿杜西尔苏瓦的萨。Ira i tatihi namo o kafanaan to namo kunini a suar saka utlatlutluen namo kunini saan。生命记第30章第14节说：其实这诫命离你们不远，就在你们心里，就在你们口中，好让你们遵行。Sa di kakaaw, o mitiaray to kawas a orib i, o sualinay ko falujo a mitlutlo to sifana no kawas i fang talay jutlal. Ato, o mutsalay ko limak, o mipalamalay to tamlaw ko suar。有信仰的生活是指忠心遵行上帝的命令，并且有正直公义的行为，以及祝福他人的言语。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，我哈登古法鲁做阿古，都萨卡法纳奥阿古，都西法纳伊苏伊放在来做拉。Mangalay kako a misa puner to farujo a mitlutlo to suar iso.Ato lahcian ako a mitlemak to rumiamiar, ta malamer kako。主啊，愿你开启我的心，使我明白你在圣经中的教导。我愿意谦卑遵行你的话语，并且实践在日常生活中，使我的生活蒙福。Pakai ni i dalam anay angangan nutabang.Ci Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。